Ni mzee. Umusore. Kijana. Ega. Nalingana. Imbaraga. Na nguvu. Umunyantege nke. Yule mzaifu. Umunyembaraga nke. Yule ambaye ana nguvu kidogo. Ega. Inalingana. Umusaza. Na mzee. Mwumvishije ibyanditswe bibiri. Mesikia maandiko mawili. Hallelujah. Hallelujah. Imbaraga. Nguvu. Dukura. Tunazozitoa. Kuvana. Tunazotoa. Muri iryo torero. Katika kanisa hilo. Izo mbaraga ufite. Hizo nguvu unazo. Nizo ufite. Ndizo unazo. Nizi ufite. Ni hata hizi ninazo. Izo nawe ufite. Hizo ambazo unazo wewe pia. Nituzihuza zo. Tukiziunganisha zote. Nizo zizagaragaza. Ndizo zitakazodhihirisha. Nizo zifite umumaro. Ndizo ambazo zina manufaa. Wikigomba kugaragara. Wa kile kinafaa Hallelujah! 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 Amen. Amen. Nasubira wisebuke. Shusha kidogo. Subira wise haje warugeze. Kuje warumeze. Nijuru sinzabona ndiwe anicho zahabu Ijuru ry'amahoro Ijuru sinzabona abanzi bajugunywe anicho zabura Ijuru ry'amahoro Ijuru sinzabona abanzi bajugunywe anicho Simame tafadhali. Kalame idefi. Nitukisaka tukimaliza hii baraheza Pastor Kefa microphone asenge tampa mchungaji Kefa aweze kuomba hanyuma tukomeze alafu ndio tuendelee. Amen. Muraririmbye mukanya memba hapo baadaye. Tekereza iki gitero c'indirimbo ya 90 mugakiza. Nikafikiria nyimbo ya 90 katika wokovu.
ndeba umunezero uzaba Amen. nikaiona furaha itakayokuwa mbinguni hatakiri ibibazo byino mwisi isipokuwa na matatizo ya huko duniani. yavuze ngo mwijuru sinzabona abanzi banjye. Ameona mbinguni sitawaona wadui wangu tena. Kandi ngo nta n'ikintu nzabura mwijuru ry'amahoro. Na hakuna kile nitakachokikosa mbinguni ya amani. Ndavuga ngo nzashima Imana. Amen. Kasema nitamshukuru Mungu. Vuza impundu. Nikisema nikipiga nzarambura amaboko. Na nitanyosha mikono yangu. Mwami Yesu we tembea Haleluya Yesu. Muhe microphone asenge. Mpe mic aombe. Ese umwami wacu Yesu Kristo turagushimiye Mana yacu kubw'uyu mugoroba mwiza. Haleluya. Uri mu muteguro wawe mwinshi. Mugoroba wahujije abangana bacya ndetse ukayobora abavuye inyuma y'igihugu tukaba turi hano. Wakoze cyane kuko wasoje isezerano ryawe abana b'abantu twarateguye kugeza kuri uno munsi mwami Imana yacu bisohoye. Tugiye kumva ijambo ryawe. Ndabizi kuko rino jambo ryarasengewe kugira ngo rihishurwe, kugira ngo rize ripangwe rishirwe muri gahunda y'igiterane. Abavuga butumwa bararisengeye, abategura igiterane bararisengeye. Natwe twaje turisengera kugira ngo ribe rifite imbaraga zaryo rishobora kubasha gutandukanya no kubasha kugirira umuntu akamaro no kubasha kumugeza mu mwanya mwiza wo kuvugana n'Imana. Rero mwami Imana yacu ijambo rigiye kuvugwa ni ibiryo byacu, ni umuti wacu twaje kwivuza kubera yuko mwami hari aho turi mu isi mbi yavumwe, turi mu isi mbi yatumwe mu mwaza Satani, kandi akazi kiwe ni ukwirirwa apirata kugira ngo ibye bise n'iby'Imana niturangiza tunanirwe kubasha kumenya. Ariko ijambo ryawe rigiye kuvugwa muri ano masaha turasaba ngo ribe rifite imbaraga zo kubasha gutandukanya amagufa n'umusokoro, ryarangiza mwami Imana yacu kuwo rigeraho rikabasha kumuzura kubapfuye kubagwaye. Mwami Yesu, ni muri ivyo mbaraga dukeneye ijambo ryawe mwami Imana yacu. Data tugirire neza, dukeneye kubana nawe, dukeneye kuvugana nawe.
ijambo ryawe rifite impamvu nyinshi, rifite gukora kwinshi, ntabwo ari irinyantege nkeya, ahubwo riraza rikagera kuri umuntu wese uko ahagaze n'uko ameze, ndetse n'aba bandi bari mu kigero cyiza rikabasha kubazamura, rikabasha kubabwira ko ari abana b'Imana, rikabasha kubereka ubwami bw'Imana, rikabasha kubereka gutabarwa kwabo. Rero Mwami Imana yacu, tugirire neza, dukeneye kukubona. Abafite intege nkeya rikeneye kubazamura, abakomeretse rikeneye kubomora, abari mu bihe byiza rikeneye kubankuraje, rikababwira ngo muri abana banje kandi byose byarabagenewe. Mana bananugiye kurivuga kugira ngo ubashe kumugirira neza, twebwe abantu ducishwe bugufi, amazi izina ryawe rize. Mwami Imana yacu, natwe umunsi igiterane kizarangira, natwe umwanya ari burangiza kuriganira, tuzaza tuvangura Imana, tuvuge ibidukwiriye. Ni mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo dusenze, amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nitwa Kimararungu Oze Maisha. Jina ni hayo. Tuye Kampala Uganda. Naishi Kampala Uganda. Sengera mu itorero rya Maranatha. Nashiriki katika kanisa la Maranatha. Turashima Imana idushoboje kubaha uyu munsi. Shukuru Mungu aliyetuwezesha kuwapa mahali siku ya leo. Kuri aya matariki, Kwa hizi tarehe, ku kwezi n'uyu mwaka, mwaka huu Imana yabiteguye kera cyane. Mungu aliandaa zamani sana. Ibishize mu bikorwa uyu munsi natwe turabibona. Akaweza kuweka matendoni leo nasi tumeona. Imana yacu ihabwe icubahiro. Mungu wetu apewe sifa. Turashimira ubuyobozi bw'itorero. Tunashukuru uongozi wa kanisa, Bishop, Reverend ndetse n'abashumba bose bagize itorero, Reverend na wachungaji kwa ujumla wote wa kanisa, biciye mu itsinda ry'urubyiruko, kupitia kwenye kundi la vijana. Mwatwemereye, Mmetukubalia mukadutekereza na mkatufikiria, mukaduha uyu mwanya, tupa muda huu, mukumva ko ari ngombwa ko tubana, mkajihisi kuwa ni vizuri tuwe pamoja. Tubihaye agaciro, tumeichukulia kwa dhamani. Imana ibaho umugisha mwinshi Mungu cyane. na wabariki sana. Gose kabisa. Mungu wabariki. Ntabwo bisanzwe, si jambo la kawaida. Imana ibikoze rero tugomba kwishima. Aliyefanya Mungu lazima tumshukuru. Turashimira itorero ryose. Shukuru kanisa nzima ryatwakiriye, lilotupokea, mirimo mwakoze, kwa kazi mlizozifanya, uburyo mukoreye Imana, vile mmemtumikia Mungu. Imana ibaho umugisha mwinshi cyane. Mungu wabariki sana sana. Abashitsi turi kumwe, wageni tulioko nao, bavuye mu yandi matorero, toka madhehebu mbalimbali, bakeya nashoboye kumenya, chache niliyowatambua, barimo Chiza, ikiwemo ndugu Chiza, barimo Pastor Kefa, ikiwemo Pastor Kefa, n'abandi ntavuze amazina, na wengine sijawasema majina. Imana ishimwe ko duteranye ku mpamvu Mungu asifiwe kwa sababu tumeshiriki kwa sababu yake. Imana ihabwe icubahiro. Mungu apewe sifa. Musemuzi ndamwakiriye cyane. Zamukurikirana zasemura neza. Namuheze ituro mukanya aje kugura amata amwe. Zasemurana umwete wose n'ubushake bwose byose. Amen. Amen. Kunda umuntu uva inyuma mu kazi kiwe. Penda mtu anayefanya na nguvu kwa kazi yake. Uvuye inyuma akava inyuma. Mtu ambaye anafanya na nguvu hazamera neza kuruta utavuye inyuma neza. Ni vizuri kuliko yule ambaye hajaweka nguvu kabisa. Imana iguhe umugisha mwinshi cyane. Mungu wabariki sana. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Talizungumza neno la Mungu mu mwanya munini cyane, kwa muda ambao ni mrefu sana. Imana yatanze tugomba kuganiraho. Mungu aliyotoa tuweze kuzungumza. Ariko kandi turacari kumwe iyi minsi yose kugeza ku cyumweru ku mugoroba. Lakini bado tupo pamoja mpaka Jumapili jioni. Ariko ibyanone Imana yabiteguye uyu munsi ntabwo bizongera kugaruka. Lakini ya leo Mungu ameandaa siku ya leo na haitawahi tena kurudi. Kandi nubwo ejo twosubira mu byo twavuze none mu ncamake kurije baza babikora. Na hata kama kesho tunaweza tukarudia kwa kifupi yale kama vile wanavyofanya. Ningo kwibutsa gusa abantu cyangwa kubwira batari bahari. Ni kama kuwakumbusha watu ama kuambia wale ambao hawakuweko. Ariko kurya umunsi wose ukwiriranye n'ibyiza byao n'ibibi byao. Lakini siku inatoshana na mema yao na pia mabaya yake. Takiza gitambuka ngo kije mu wundi munsi. Hakuna kile kinachopita na kuingia siku nyingine. Byinshi tuzakomeza tubivuga. Mengi tutaendelea kuyazungumza. Birimo amashimwe yo mpamvu tutabitinzemo. Ikiwemo shukrani ambazo hatujakaa sana. Urugendo rwabaye turi mu Burundi. Hii safari imekuwa tukiwa Burundi.
nako twari dufite izindi gahunda nyine tuzaba turimo mbere yuko tuza hano. Tulikuwa na mipango mingine ambayo tulikuwa nayo kabla tuje hapa. Nageze muhira kuwa mbere mu ijoro. Nimefika nyumbani Jumatatu usiku. Mpara ijoro ryo kuwa kabiri mpavejo. Nikalala Jumanne, nikatoka jana. Ariko niko gahunda zari zimeze ntacatunguranye. Lakini hivyo ndivyo mipango ilikuwa imepangwa, hakuna kile kimeshtua. Mana ishimwe ko yabidushoboje mu nzira ndende ikatugeza hano. Mungu apewe sifa kwa kuwa ametuwezesha kwa njia refu lakini akatufikisha mahali. Turambure Biblia zacu. Tuzifumbue Biblia zetu. Aho tuhaye dusoma ngira ngo twamaze kuhamenya. Bali tunasoma na tumaye tumeshafahamu. Twarahabonye kuri afishe. Tumeona sote. Usahari hamwe hari bamwe bataza basoma afishe ngo bayinonosore neza. Kuna wengine ambao hawasomi ili waweze kuelewa zaidi. Wese arije muri bande batumiwe kandi afite afishe muri telefone. Eti ni akina nani ambao wamealikwa nako na mwaliko katika simu. Mbona shama na irahari? Hata shama pia wapo. Irahari iranditse. Ipo imeandikwa. Muzoza musoma afishe. Mkwewe mnasoma mwaliko. Ni ibiri makuru yose y'umukutano. Hiyo ndiyo iko habari zote za mkutano. Udufasha gusoma. Atakaye tusaidia kusoma. Pastor Rugondera sinziriba afite microphone hafi. Pastor Rugondera. Ni imigani ibice 20 murongo wa 29. Methali 20:29. Ibice 20 imigani umurongo wa 29. 20:29 Methali. Dusome mu izina rya Yesu. Yego. Bibiri iravuze ngo ubwiza bw'umusore bw'abasore. Yego. Ubwiza bw'abasore ni imbaraga zabo. Kandi ubwiza bw'abasaza ni uruyenzi rw'imvi. Amen. Amen. Subira kuri ako kambere konyine kabasore. Ubwiza bw'abasore ni imbaraga zabo. Amen. Nico umwuka wera yatanze cyangwa se Imana yateguye ko tugomba kuganira muri iyi minsi ine. Hicho ndicho Mungu ameweza kuandaa Roho Mtakatifu ili tukizungumza kwa siku hizi 4. Tuzasoma wenda ibyanditswe byinshi ariko dushingiye kuri iki ngiki. Edha tutasoma maandiko mengi lakini tukiwa tunaambatana na hili. Ubwiza bw'abasore, fahari ya vijana, ni imbaraga zao, ni nguvu zao. Umutwe w'ijambo ko bawise, kiini cha neno kama vile wameita, ababiteguye, wale ambao wameandaa, baravuze ngo na kamaro k'umusore mwitorero. Wamesema ni manufaa ya kijana kwenye kanisa. Akamaro k'umusore mwitorero. Manufaa ya kijana kwenye kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nituvuga akamaro k'umusore mwitorero, tukisema manufaa ya kijana kwenye kanisani, harimo n'akamaro k'umusaza mwitorero n'umukecuru n'umuntu ukuze. Kuna pia manufaa ya mzee mkongwe na hata shosho ambaye amekomaa. Muri ayo magambo tuvuga nyine urumvamo ayawe nawe. Kwa haya maneno tutakayozungumza hata wewe utasikia yaliyo yako. Muri make wewe ubyite ko ari akamaro k'umukristo mwitorero. Wewe uite ya kuwa ni manufaa ya mkristo kanisani. Kuko umuntu wese afite ico yokora mwitorero. Kwa maana yeyote ana kila anaweza kukifanya kanisani. Ariko cyane turagenda twibanda, tuzagenda tuvuga ku musore. Lakini sana tutaenda tukizungumzia hususan vijana. Tuzakoresha iryo zina cyane, tatumia jina hilo sana kubera impamvu, kwa sababu zuko ari bo bari mu canditswe tuhaye twiga. Kwa maana wao ndio wamo kwenye laandiko hili tunalolisoma. Ubusore ni iki? Kijana ni nani? Ubusore ni iki? Ujana ni nini? Ni igihe cy'imbaraga, ni wakati wa nguvu, ni igihe cyiyerekwa rirerire, ni wakati wa maono marefu, ni igihe cyo gukora imirimo yose ishoboka, ni wakati wa kufanya kazi zozote zinazowezekana. Amen. Ubusore ni iki? Ujana ni nini? Ni igihe cy'imbaraga, wakati wa nguvu, ni igihe cyihishurirwa rirerire, wakati wa ufunuo mrefu, ni igihe cyo gukora imirimo yose ishoboka kuko nico gihe umuntu aba gikomeye, ni wakati wa kufanya kazi zote zinazowezekana kwa sababu wakati huo ndipo mtu ana nguvu. Mu yandi magambo yumvikana, kwa maneno yanayosikika, dushingiye kuri iki cyanditswe twasomye, tukiambatana na andiko tulilolisoma, umusore, kijana, egal inalingana imbaraga, nguvu. Umunyantege nke, yule mzaifu, egal inalingana umusaza, ni mzee. Umusore,
kijana ega nalingana imbaraga. na nguvu. Umunyantege nke, Yule mdhaifu, umunyembaraga nke, yule ambaye ana nguvu kidogo, ega inalingana umusaza. na mzee. Mwumvishije ibyanditswe bibiri Mmesikia maandiko mawili biri muri uyu murongo, ambayo imo katika mstari huu. havuze ngo ubwiza bw'abasaza Imesema na uzuri wa wazee ngo ni imvi zabo, ni kichwa chenye mvi yao, ariko nta mbaraga zirimo. lakini hamna nguvu. Ariko ubwiza bw'abasore Lakini fahari ya vijana ni imbaraga zabo. ni nguvu zao. Haleluya, Haleluya, haleluya. haleluya. Ubwiza bw'abasore Fahari ya vijana ni imbaraga zabo. ni nguvu zao. Ibintu bibiri umusore agomba kumenya by'ibanze. Vitu mbili ambazo kijana anafaa kujua za kwanza. Icya mbere Kwanza ni ukwimenya ni kujitambua yeye, uwo ari we. kujijua yeye ni nani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni ukwimenya Ni kujijua uwo uri we, yeye, wewe ni nani. ukabanza ukamenya ko uri umusore, Kwanza ujue wewe ni kijana. ukabanza ukamenya ko uri umunyembaraga, Kwanza ujue wewe ni mwenye nguvu. ukabanza ukamenya ko uri mu gihe cyawe, Kwanza ujue wewe umo katika wakati wako. ukabanza ukamenya ko igihe turimo ari wowe ufite imbaraga, Ujue ya kuwa wakati tulioma wewe ndiye una nguvu, ukitahura na kuweza kujigundua ukamenya imbaraga zawe, na kuzijua nguvu zako, ukamenya ko iki ari cyo gihe cyawe. na unajua hii ndiyo wakati wangu. Icyo ni kimwe kibanza umusore agomba kuba. Hiyo ndiyo ya kwanza kijana anafaa kujua. Iyo umuntu atarimenya, Mtu kabla hajajijua, iyo umusore kama kijana atarimenya hajajijua ngo amenye igihe cye, na ajue wakati wake, ngo atahure imbaraga ze, atafakari na kuzigundua nguvu zake, abahaye agendera muri rose, yeye anaenda akipoteza, abari muri rose, anaenda kwa upotevu, abari mu gihombo. hapo kwenye upotevu. Ariko iyo wamenye kuri mu gihe cyawe, Lakini ukijua ya kuwa umo kwenye wakati wako, ukimenye neza, ukamenya icyo ugomba gukora, na kujijua vizuri na kujua kile unaweza ukakifanya, uba uri mu nyungu, upo kwenye faida, uba uhagaze mu gihe cy'imbaraga. umesimama wakati wa nguvu. Icya kabiri, Ya pili, umusore agomba kumenya icyo ashaka kugeraho, kijana anafaa kujua kile anachotaka kufikia, akongera akamenya n'uburyo azakigeraho. na anafaa kujua ni namna gani atakapokifikia. Keneye gushaka, Nataka kuoa, nzabikora gute? nitafanyaje? Nzakura ubushobozi he? Tatoa uwezo wapi? Keneye gukora, Nataka kutumika, nta kapito mfite. mimi sina kapito. Izi mbaraga zanje Hizi nguvu zangu, ni umutahe. hii ni kapito. Nzashaka kapito gute? Nitatafuta kapito vipi? Nzabitegura gute? Taandaa vipi? Nuko niko umusore agomba guteka. Hivyo ndivyo kijana anafaa kufikiria. Haleluya. Haleluya. Turaza kubizana mu buryo bidukeneyemo Takuja kuleta kwa wakati inatuhitaji. muri iyi si. Kwa dunia hii, Umusore kijana akenewe n'ibintu bibiri by'ingenzi. anatakiwa na vitu mbili za maana. Imana imukeneye ku rugero rumwe ruri hejuru cyane, Mungu anamhitaji kwa kiwango kimoja kilichoko juu zaidi, kuko irabizi neza ko ari we igomba gukoresha. kwa maana inajua ya kuwa yeye ndiye anafaa kumtumia. Imirimo yananiye abasaza, Kazi zilizowashinda wazee, abasore bazabishobora. vijana wanga wanaweza. Aba basaza bageze mu zabukuru Hawa kongwe walioko kwa miaka ya ukuu bafite impuhwe y'ibintu byinshi. wana huruma ya vitu nyingi. Hari aho bagera Kuna pahali wanafika bagatinya gukora ikintu kandi cyari ngombwa. na wanaogopa kufanya kitu na kilikuwa ni cha maana. Twagiye tuba mu matsinda y'abanyamasengesho, Tumeenda tukikaa kwa vikundi za waombezi, mukabanamo n'abantu bakuru. mnakaa na watu ambao ni wakubwa. Imana ikavuga ikintu Mungu anasema jambo kugira ngo mugishire mu bikorwa, ili muweke kwa matendo. hakabanza hakabaho impaka. Kwanza kuna kuwa na uzozano, Atari uko batabyemera, na si eti hawakubali, ariko ari impuhwe zo gukura. lakini ni huruma za kukomaa. Nimwitonde iki kintu kitaza kuzana ibibazo. Muende polepole, jambo hili lisilete matatizo. Ariko umusore Lakini kijana ifa kuba yavuze, awe tu amesema, ifa kuba yavuze. iwe tu Mungu amesema. Haleluya. Haleluya. Imana yigeze kuvuga kutubwira ikintu kimwe gihe kimwe turi Bukavu. Mungu amewahi kutuambia jambo moja tukiwa Bukavu. Tari buze kuvuga kubera impamvu z'umwanya. Tutasema kwa sababu ya muda.
muturangiza abantu bagira impuhwe nyinshi. Alafu watu wakawa na huruma nyingi sana. Twari turimo tukira abasore bakeya. Tulikuwa vijana wachache. Turavuga ngo kama mbaya mbaya. Tukasema kama mbaya mbaya. Noneho ngo tumare tugikorera ahantu hasa nkaho hagoye cyane. Sasa tukafanyia pahali inakaa ni kama ni pagumu sana. Nyuma niho naje kubitekereza nsanga n'imbaraga z'ubusore. Baadaye ndipo nilikuja kufikiria nikaona ni nguvu za ujana, siwezi nikafanya saa hii. Tubikorera imbere y'umushumba mukuru wacu. Tukafanyia mbele ya mchungaji mkuu wetu n'abadiakoni n'abandi na madikoni na wengine. Aratureba, akatuangalia, aratubwira ngo basha, akatuambia enyi, narizi ngo narabareze murabagabo. Nilikuwa najua nimewalea ninyi ni waume. Sinarinzi ko mwohubuka kuri uru rwego. Sikuwa najua mnaweza mkafanya jambo kwa kigafla namna hii. Mu bantu ngo muramba mukora ibintu bitoshoboka. Kwa watu mnafanya vitu ambazo haziwezekani namna hii. Mubivugiye mu bantu. Mmesema ndani ya watu. Naje umuyobozi wanyu nicarimo. Nami kiongozi nilikuwa nimekaa hapo. Mungojeje iso. Mmeniaibisha. Arababara cyane. Akahuzunika sana. Ariko lakini degire twari turiho ntitwaza tumwitwa pali tulikuwa kwa kiwango tulichokuwa hatukuwa tunasikia kile anachosema. Tulikuwa tumengojea tu amalize. Turamubwira ngo twabivuze. Tukasema tumesema. Tubisubiyemo. Tumerudia. Turabirahiriye. Na tumeapa. Imana nitabikora ku cumwe. Mungu asipofanya Jumapili. Ubukristo tuzoburambika tuba abapagani kuzogeza dupfu. Ukristo tutauacha tukue wapagani mpaka tufe. Tuba duteye irindi bomba liteye ubwo. Sasa tukawa tumerusha bomu lingine ambalo ni la ajabu. Turahuhura. Sasa tukaweza kumaliza. Arahe bakura ya maso. Akasema sasa hawa kabisa. Ahitasohoka. Akatoka nje. Ibyakurikiyeho yaliyofuata bya bindi Imana yaje kubikora ya munsi nyine ya masaha twarahiriye byajo twarahiriye ibikora ryajo akafanya usiku huo huo habe ku cyumweru ilipokuwa Jumapili. Aratubwira ngo basha, akatuambia enyi, sinarinzi ko mugira Imana igeze kuri uru rwego. Sikuwa najua Mungu kwa kiwango hiki. Mmenishangaza. Ariko nyuma bimaze kuba, lakini baada ilipofanyika nibwo twabisubiyemo. Ndipo sasa tukarudia. Nyuma gato waratambutse muri iyo myaka. Tukiwa tumepita miaka hiyo. Nari muzima. Nilikuwa sawa. Kuriya nari ndwaye. Kwani nilikuwa ni mgonjwa. Sino bivuga ubabe nubwo mpa amadolari 1000. Siwezi sema saa hii hata unipe dola. Siwezi. Ariko icogi. Lakini wakati huo nari mfite autorite yo kubivuga. Nilikuwa na uwezo wa kusema. Kandi Imana ikabiherekeza muri za mbaraga z'ubusoro. Na Mungu anazisindikiza kwa nguvu hizo za ujana. Imana ikeneye bene abo bantu bafite imbaraga. Mungu anahitaji watu wao ambao wana nguvu. Rimwe na rimwe zidafite maanalize maremare n'ibizikoresha. Saa zingine hawana kufikiria sana. Hao ndiyo Mungu anawatumia. Hari aho baza bakenerwa. Kuna pahali wanatakikana. Hari ahantu Imana izibakeneye. Kuna pahali Mungu anawataka. Haleluya. Amen. Haraho abasore baza bakenerwa, abasaza batokenerwa. Kuna pahali vijana wanatakikana, wazee hawatakikani. Haleluya! 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 Ubwiza bw'ubusore bwawe, fahari ya ujana wako ni imbaraga zawe, ni nguvu zako. Umunsi zizashira, siku zitakapoisha, ubwiza bw'ubusore bwawe buzaba buranga. Fahari ya ujana wako itakuwa imekwisha. Satani iragukeneye ngo igukoreshe. Shetani anakuhitaji akutumie imirimo y'ubwiyahuzi, kazi ya kujifanya muasi. Bene ya mirimo itazitinya abashinzwe umutekano, kazi hizo ambazo haziogopi watu wa security, izitinya abafite imbunde, haiogopi watu ambao wana silaha. La, akeneye ngo akugotomeza urumogi uruhagi. Anataka kupe bangi ukunywe kabisa mpaka ushibe. Uzuca kumbunde nguwa yuca kunkwe, upite kwenye silaha kama mtu anayepita kwenye fimbo. Akeneye ngo akugotomeza ibyaha byose namara gukoreshe mu buryo bwose. Anataka akupe dhambi zote alafu akutumie kwa namna yoyote ile. Ukiri umusore, ukiwa kijana mdogo, umena amazu yose uyamare, umwange manyumba yote uibomoe, amasaka meya abagore yose uyamarire mu mifureji, vibeti za wamama uweze kuzimaliza miferegi, smartphone zose bagezaho bazaza bazisiga mu mazu. Smartphone wafike pahali za kuziacha hata nyumbani. Hari umusaza mwari mwabona wari wa ku muntu smartphone mu muhanda. Kuna mzee ambaye mnamuona amewahi kumnyang'anya mtu simu barabarani. Yo kwiruka kansiga, anaweza kukimbia aniache. Minota 3 mbana amufashe kandi nambara nkamuhana. Dakika 3 nimemshika na ninamwadhibu. Ariko umusore azayiko akamera kakubwira ngo ngwino. Kijana anaichukua na anakuambia njoo.
ukongeraho guhungukiruka. Alafu sasa unamtoroka unakimbia. Ili uone kama utaweza kukomboa maisha. Shetani ikeneye abasore. Anahitaji vijana. Bakoresha iyo mirimo y'agahato. Awatumie kazi hizo za uchovu. Imirimo idafite kwikontrol. Kazi ambayo haina mtu kujizuia. Nurwo rwego Satani akeneye gukoresha mu basore. Hicho ndicho kiwango ibilisi anataka kuwatumia vijana. Imana nayo. Mungu na yeye irabizi ko ari abanyembaraga. Anajua ya kuwa ni wenye nguvu. Irabizi neza ko ibabonye. Anajua ya kuwa akiwapata. Haleluya. Haleluya. Tuzamurira Imana maboko. Inueni mikono kwa Mungu. Haleluya. Haleluya. Irabizi neza ko ibabonye. Anajua ya kuwa akiwapata Mungu, umurimo wayo yo ukora neza. Kazi yake anaweza akaitumia vizuri. Kazi kayo kokorwa neza. Kazi yake inaweza ikaitumia vizuri. Timuzi intege nke ziri mu matorero yabiriye bihugu tujamo by'abazungu. Si mnajua udhaifu uliomo katika nchi hizo tunazotembelea za wazungu huko? Nuko badafite imbaraga rirwo rubyo. Ni kwa maana hawana nguvu ambao ni vijana. Amatorero yarashize. Makanisani yameisha. Ngo bari mu gutangara cyane babonye urubyiruko rungana gutya rwaje mu itorero. Wanashangaa sana kuona vijana kama na hawa wakija kanisani. Aba bakobwa n'abahungu babemereye baza gutera. Hawa vulana wasichana wamekuja kushiriki wakakubali. Baracumva uko muvuga bakumva uko Imana ivuga bakikiriza. Wanasikia vile mnasema na Mungu vile anasema na wanaitika. Haracyariho korali zitatu mu rusengero. Bado kuna kwaya tatu katika kanisa. Zirimo urubyiruko rungana gutya. Zinao vijana kama na hawa. Ico ni gitangaza aho batagifita abasore. Hao ni ajabu pahali hawana vijana. Imbaraga, nguvu z'abasore za vijana. Imbaraga z'abasore, nguvu za vijana niryo torero, ndilo kanisa. Nibwo buzima bw'itorero. Hayo ndio maisha ya kanisa. Haleluya! Haleluya! Imbaraga z'abasore, nguvu za vijana, nibwo buzima bw'igihugu. Na hiyo ndiyo maisha ya nchi. Nibwo buzima mu buryo bw'umwuka. Ndiyo maisha katika kiroho. Hari mwene data umwe ntabwo aherutse kubera imbaraga z'umubiri. Kuna ndugu mmoja kwa sababu ya nguvu za mwili, Imana imutegeka ahantu gusengera mu muhanda. Mungu akamwamuru kuombea barabarani. Hano sinomenya kuhagera ariko ni hantu hanini, ni pahali pakubwa. Ahantu agenda masaha 2. Pahali anaweza kwenda masaa 2. Agiye akagaruka yandabiri. Akienda na kurudi masaa mengine 2. Kubera impamvu, kwa sababu fulani, Imana imutegeka kuhasengera. Mungu akamwamuru kuombea hapo ijoro ryose kugeza mu gitondo. Usiku wote mpaka asubuhi. Kagenda masaha 2 agashira. Anaenda masaa 2 anaisha, anarudi. Agasubirayo. Anarudi kugeza 6 mpaka saa 12. Tawo bikora udafite imbaraga z'igisura. Hakuna yule anaweza kufanya kama una nguvu za ujana. Imana ikeneye twebwe abasore. Mungu anahitaji sisi vijana tena. Haleluya! Haleluya! Niba kama Amen. Amen. Ya. Mani shime kabisa kubgaya mahirwe tubonye. Mungu apewe sifa kwa bahati hii tuliyoipata ya kuganira ku basore, ya kuzungumzia juu ya vijana. Amen. Amen. Ngiye kuvuga ibintu bine ariko dushobora kutabirangiza, wenda turavuga kimwe cyangwa bibiri bitewe nuko umwanya uze kumera. Tuzakomeza umwanya vitu 4 lakini maybe hatutamalizia maybe kwa sababu ya muda. Taendelea hapo baadaye. Ahantu 4 5. Tasema pahali patano. Ahantu 5. Mahali 5. Ahantu 5. Mahali 5. Umusore kijana ategerejweho umumaro, anatakiwa kuwa na faida. Twavuze ngo turavuga hejuru y'umumaro umusore mu itorero. Tunasema juu ya manufaa ya kijana katika kanisa. Tugiye kuvuga mu makanisa 5. Tasema katika makanisa 5. Umusore kijana ategerejweho, anatakiwa umumaro, anangojewa kuwa na faida. Haleluya. Amen. Ategerejweho umumaro, anangojewa awe na faida. Oh, haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe sana. Mu matorero 5, kwa makanisa 5, umusore ategerejweho umumaro, kijana anangojewa awe na faida. Reka mbanze muri definition y'itorero. Wacha kwanza tuseme kanisa ni nini, twongere twibukanye, alafu tukumbushane. Itorero, kanisa, ntabwo ari muri rock assembly, si katika rock assembly, ntabwo ari muri release, si katika release, ntabwo ari muri Calvary, si katika Calvary, ntabwo ari muri Zion, si katika Zion. Itorero, kanisa, itorero ry'Imana, kanisa la Mungu, nabizera, ni wale waumini.
kandi abizeye na waumini ntibaba hano, hawapo hapa, babaho baba, wapo pahali walipo, babi wao, wapo kwao. Abizeye Waumini ntibaba hano, hawapo hapa. kimenyimenyi n'ikimenyetso, Dhihirisho, tugiye gutaha mu kanya twese, sote tutarudi, kandi twese ntidutaha hamwe, na sote hatutarudi pamoja. itorero ntirizaba rishize, Kanisa halitakuwa limeisha, ahubwo ririho, bali lipo. itorero rero Kanisa sasa n'abizeye ni wale waumini, aho umwizera ari, bali muamini yupo, ari mu itorero, yupo katika kanisa. aho ngaho Hapo hamutegereje nk'umumaro, inangojea yeye awe na faida, harategereje, inangojea, harategereje, panangojea. twobona umusaruro kuri Aline, Tunaweza tukapata manufaa kwa Aline, twobona umusaruro kuri Sematungo, tunaweza tukapata mazao kwa Sematungo, twobona umusaruro kuri Felix, tunaweza tukapata manufaa kwa Felix. barategereje, Bado wanangojea. mu gitondo babyuse bategereje umusaruro, Asubuhi wamekaa nimugoroba wakingojea babyuse mazao, bategereje umusaruro, jioni pia wamengojea mazao, barageza saa sita bagitegereje umusaruro, watafikisha saa 6 wakingojea mazao uvi wawe ku musore, itakayotoka kwako kama kijana. itorero rya mbere, Kanisa la kwanza dutegerejweho tunaongojewa umusaruro, kuwa na mazao, n'itorero ryawe wowe ubwawe ni kanisa lako wewe binafsi n'abazagukomokaho, na watakao na uzao wako. n'itorero ryawe, Ni kanisa lako wewe, n'itorero ryawe kanisa lako hamwe n'abazagukomokaho, na pia kizazi chako. iryo niryo torero rya mbere, Hilo ndilo kanisa la kwanza rigutegerejeho umumaro, linalo kungojea manufaa, ritegereje linangojea ngo rirebe, ili lione, ngo ribone lione umumaro manufaa w'icyatumye Imana igushira muri iryo torero, alichofanya Mungu akuweke katika kanisa hilo. itorero rya Pasiteri Rugondera Kanisa la mchungaji Rugondera na vice pasiteri madamu wawe na vice pastor ambaye ni mkewe n'umudiyakoni mukuru wa mwana wawe na deacon mkubwa ambaye ni mtoto wake, abo nibo ba mbere bagutegerejeho umumaro, hao ndio wa kwanza wanaongojea manufaa kwako. itorero ryawe ubwawe, Kanisa lako wewe n'abana bawe, na watoto wako. niba utarabagira n'abana uzagira, Kama hauna na watoto utakaokuwa nao, abo hao nibo bagutegerejeho umumaro ndio wanangojea manufaa kwako mu buryo bw'umwuka. kwa kiroho. Ni akahe kamaro k'umusore mu itorero? Ni manufaa yupi katika kijana katika Nako kanisa? ngako ko mu rugo, Ni hiyo katika nyumba, naho iwanyu, ni hapo kwenyu, naho uba, ni hapo mahali unakaa, naho uzurara, naho hapo uzawiga. unalala, hapo unashinda. Haleluya! 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 Ima Mungu igutegerejeho umumaro, anakungojea na manufaa wewe iwawe. kwako wewe. Itorero riraremye, Kanisa bado lipo imara, riza riterana, linashiriki, riheruka gusenga, limewahi kuomba, riheruka kwiriza rya torero ryo ryiwawe rya rindi ryawe. limefunga hilo kanisa lako. Ni wewe revera, Wewe ndiye reverend, ni wewe bishop, wewe ndiye bishop, ni wewe pastor, wewe ndiye pastor, ni wewe mwalimu, wewe ndiye ni mwalimu, wewe diakoni, wewe ndiye mshemansi, ni wewe uzutanga amatangazo, wewe ndiye unatoa matangazo, ni wewe uzukora protocol, wewe ndiye unafanya ni protocol, wewe uzutanga amazi yo kumwa, wewe ndiye utoa maji ya kunywa, ni wewe munyamasengesho, ni wewe mwenye maombi, ni wewe uzukora imirimo yose muri rya torero rya, ni wewe unayofanya kazi zote katika kanisa hilo lako. muri iryo torero Katika kanisa hilo rigutegereje nk'umumaro wa musore, linakungojea manufaa kijana ewe. nta wundi ugira ukungirije. Hakuna mwingine ambaye ni makamu. Haleluya! Haleluya! Ni wewe wenyine, Ni wewe peke ni yako, wewe wenyine ni wewe peke yako ugomba kugira umumaro muri iryo torero, ambaye unafaa kuwa na manufaa katika kanisa hili. kandi Na tena nta uzabigukangurira hakuna yule ambaye atakuja kukuamsha keretse ijambo ry'Imana, angalau neno la Mungu. irya Bibiliya utunze, Isipokuwa Biblia unayokaa nayo, za ndirimbo uzuririmba, hizo nyimbo unazoziimba, ya materaniro ubamo, hayo ushirika ayo unaokaa, niyo azakomeza kugukangurira hiyo ndiyo inaendelea kukuamsha kugira ngo ugire umumaro ili uwe na manufaa mu itorero ryawe, kwa kanisa hilo lako, mu itorero kwa ryawe. kanisa hilo lako. Baza umutima wawe, Uliza moyo wako, ubaze nk'umusore, ulize kama kijana, nk'umusaza, kama mzee, nk'umukristo, kama Mkristo, nk'uwizera, kama aliyeamini, itorero ryanje kanisa langu
liragendwa, bado linatembelewa, lirimo ububyuse, limo na uamsho, lishobora kugira umumaro, linaweza kuwa na manufaa. Hari icyo ryofasha uyu muryango wa Assembly duhuriyemo. Kuna kile inaweza ikasaidia jamii hii ya Assembly tunayokaa. Umva mbabwire. Sikiliza niwaambie. Haleluya. 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 Imbaraga, nguvu dukura, tunazozitoa, kuvana, tunazotoa muri iryo torero, katika kanisa hilo, izo mbaraga ufite, hizo nguvu unazo, nizo ufite, ndizo unazo, nizi mfite, ni hata hizi ninazo, izo nawe ufite, hizo ambazo unazo wewe pia, nituzihuza zo, tukiziunganisha zote, nizo zizagaragaza, ndizo zitakazodhihirisha, nizo zifite umumaro, ndizo ambazo zina manufaa wikigomba kugaragara, wa kile kinafaa kudhihirika mu gihe twahuye hano muri Assembly, kwa wakati tumeshiriki katika Assembly, igihe itorero ryacu, wakati kanisa letu iri ya local church, hiyo ambayo ni local church, kanisa la nyumbani, kanisa la nyumbani likiwa na udhaifu, igihe lidaheruka gusenga, wakati halijawahi tena kuomba, igihe inzira zija mu butayu zasibye, wakati njia za kuelekea faragarani zimeweza kusimama, igihe inzira zo gusoma ijambo ry'Imana zitakibaho, wakati njia za kulisoma neno zimeshasimama, icyo gihe, wakati kama huo, nta mumaro tuzabona hano muri uyu muryango duhuriye, hakuna manufaa tutakayoyapata katika jamii hii tunayoikaa. Ariko umumaro w'urubyiruko, lakini manufaa ya vijana tuzawubona, taipata mu gihe urubyiruko rwa, kwa wakati vijana wetu ruhaye ruririmbira iyo ruba, wanaimbia pahali wanakaa, bahe bavugira ubutumwa iyo baba, wanatangaza injili pahali wanakaa, bahe bakorera umurimo w'Imana aho bari hose, wanafanyia kazi ya Mungu kila pahali waliko, bari mu bihe byo gusenga, wapo kwenye wakati za kuomba, igihe bari kumwe nk'abavandimwe, wakati walioko pamoja kama wandugu, igihe bari mu mirimo isanzwe, wakati wakiwa kwenye kazi za kawaida. Timuruzi hano, simnaona hapa iri torero, iri twita itorero rigari duhuriyemo uyu muryango, hili kanisa, jamii hii tunayoikaa, kubyiniramo, kuchezea hapa no kunezererwamo, na kufurahia kwa jamii hii, no kuririmbiramo cyane, na kuimbia zaidi sana hapa, biroroshe, ni nyepesi, ko tuba twahuje amarangamutima, takuwa tumeunganisha hisia, kandi tuba twahuje n'imbaraga, na tumeunganisha hata nguvu pia. Ariko imbaraga, lakini nguvu zigomba kugaragara, ambazo zinafaa kuonekana mahali hapa, nizo twavanye mu matorero y'Iwacu, zile tumetoa katika makanisa yetu, nizo twakuye muri rya torero rya, zile tulizozitoa katika kanisa zetu. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Uri itorero koko? Je, wewe ni kanisa kweli kweli? Muri wewe harubakitse? Ndani yako kumejengeka? Hari ububyuse burimo? Kuna uamsho ambaye umo? Uheruka gusenga? Umewahi tena kuomba? Uheruka gusoma ijambo ry'Imana? Lini kusoma neno la Mungu? Uheruka gutara muri wenyine? Lini umewahi kukesha ukiwa peke yako? Kugira ngo tuze kugira umumaro hano, ili tuwe na faida mahali hapa. Haraho tuba twabibye, kuna pahali tumepanda, hanyuma tukaza gusarurira hano, alafu sasa tunakuja kuvuna mahali hapa. Hari umunezero tuba twagiriye iyo tuba, kuna furaha ambayo tumeipata pahali tunakaa. Hari amasengesho tuba twasengeye iyo tuba, kuna maombi tuliyoyaomba pahali tunakaa. Hari ibitaramo tuba twakoreye muri ririya torero rya mbere, kunazo kesha tulizozifanyia katika kanisa hilo la kwanza. Hanyuma hano tukaza gucelebra, baada hapa tunakuja kucelebrate, tukaza guhuza ibyishimo, tunakuja kuziunganisha furaha. Ariko muri rya torero ritoya, lakini katika kanisa hilo ndogo, twarizamukanye mu imbaraga, tukiwa tumeinuka tukija na nguvu kutoka huko. Hari Imana yavuganiyeyo nawe, kuna kile Mungu ameweza kukizungumza nawe. Haleluya! 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 Haya ni nyepesi. Ibi byo muri rusange biroroshe. Haya ujumla ni nyepesi. Ariko kugira ngo umumaro wacu, lakini ili manufaa yetu garagare nk'abasore bakije, yaweze kupatikana kama vijana waliookoka, tugomba kuba mu itorero dukijijwe iriya hanze. Lazima tuwe kwenye kanisa tukiwa tumeokoka huko nje. Katika kazi, mukazi kacu
tugomba kugaragaza lazima tudhihirishe umumaro manufaa mu mashuri katika masomo tugomba kugaragaza lazima tudhihirishe umumaro manufaa haleluya haleluya reka mbabwire cyane waambie umumaro n'ubundi manufaa tena umumaro manufaa ntimutegereze ngo wenda tuzavuga cyane duhuriyeho ugomba kuba umudiyakoni lazima uwe deacon ugomba kuba ukora umurimo w'Imana ugomba kuba umuririmbyi lazima uwe mwimbaji ibyo hayo ni ibikora ni yanayofanywa babandi hao bavuye mu itorero ryabo waliotoka kwenye kanisa lao bafite ikihaye kibasukuma ambao wana kile ambacho kinawasukuma bafite icyo bahamagarirwa kuja gukora wana kile wanaitiwa kuenda kufanya haleluya haleluya je ese ufite Biblia ijambo ry'Imana unayo Biblia neno la Mungu urayitunza uzisoma una Biblia unaisoma uzigendana unatembea nayo itorero kanisa umusore ugomba kugira umumaro kanisa ambaye anafaa kuwa na kijana ni huyo kijana nuba mu gitaramo kitaza kizima ambaye anakaa kwa ibada ambayo haizimi nubona ugeze ku rwego ukiona umefika kiwango ngo kuvuga ruga wicaranye na mushiki wawe na mukuru wawe ya kusema lugha ukiwa umekaa na ndugu yako na pia dada yako mumaze kurya mkimaliza kula mugasenguka muyivuga iminota nk'ibiri mnaomba unaisema ya dakika 2 uzo utangiye nk'igitaramo cyo mu itorero ry'Imana utakuwa umeanza ibada ya hapo nyumbani kuvura yivuze k'iminota 2 unasikia umeisema kama dakika 2 kuko iyo abantu batuje bari muhira watu wakiwa wametulia wakiwa nyumbani iyo abantu bari mu buzima busanzwe mwabasore watu wakiwa maisha ya kawaida vijana nta maranga mutima menshi aba hakuna hisia nyingi iliyomo hapo ahavyoshoboka hapa inawezekana ahavyoshoboka inawezekana hapa mwonzamuraho mnaweza mkaniinua ibintu hapa mukoze ubunyine haya mmefanya saa hii n'umupagani yorirегeze na hata mpagani anaweza akalia akiwa amefika hapa nazangira ngo iyo muceceka ngo mumva umwanya nilikuwa nasema mnyamanze mnipe naje muda nkomerezaho mugezi nami niendelee pale umefikia ninde mutoza abantu bangana gutya bahuye watu kama hawa ambao wamepatana uyafite ibyizundi byiza bakabihuza huyo akiwa na mema huyu mema alafu wanaunganisha ninde utogurumira nani ambaye hawezi akachomeka ninde utofata nani ambaye hawezi akabarikiwa ninde utovyina ngo nani ambaye hawezi akacheza na ikubali lakini mu rugo iwacu nyumbani kwetu mwitorero ritoya katika kanisa hilo ndogo niumva ibyiza by'Imana nko biradudubiza mu mutima ukisikia mema ya Mungu yanaweza kujaa moyoni haleluya tumpe Bwana utukufu Ainuliwe Bwana majeshi. haleluya niumva ukisikia kumva isengesho ngo riradudubiza wicaye mwanyu unasikia ombi linafurika ukiwa umekaa nyumbani uri kumwe na mubyara wawe ukiwa na binamu wako uri kumwe n'umuturanyi ukiwa na yule jirani kazamva Imana iri kiravuga muri wowe unasikia Mungu ananongoneza ndani yako uzobagize umumaro mwitorero utakuwa umekuwa na manufaa katika kanisa nugera hano ukifika hapa tuzoguhunga ndi tuzokwegera uzaba ufite imbaraga tudashobora kugera iruhande uzaba ufite imbaraga tudashobora kwegera no kugera iruhande ambao hatuwezi karibia na kufika hata karibu nimureke dusubire mu matorero yirefyo wacha turudi kwenye makanisa ya huko chini ni ukuri tuzagira umumaro nk'abasore na tutakuwa na manufaa kama vijana kweli kweli kandi kigihenye na tena wakati huu muzi abasore batatu unajua vijana 3 b'abahungu n'abakobwa wavulana kwa wasichana batangatanze Imana mwabo bagatarama ambao wameweza kumleta Mungu kwao na wanakeshi bakaza bakinga bakamara iminota 30 batarama wanafunga mlango dakika 30 wakiwa wanaomba ibyo nivyo byatunani hiyo ndiyo imetushinda nitubishobora tukiweza tuzaba twubatse itorero ritajegaje tutakuwa tumeijenga kanisa ambalo tuzaba haiwezi kutikika abanyamumaro mu nzu y'Imana tutakuwa wa manufaa katika nyumba la Mungu tuzageza dushaje mpaka tukiwa wakongwe nidushobora kuba mu buzima bwo hanze nk'uko hano biza bimera kuwa maisha ya nje kama vile inavokaa hapa
ibada katika jamii haradukeneye muri ririya torero. Inatuhitaji kanisani humo. Iryo niryo torero rya mbere. Hilo ndilo kanisa la kwanza. Tugomba guhagararamo. Lazima tusimame. Tugomba gutaramiramo. Lazima tuweze kukesha hapo. Tukagaragaza umumaro na tuonyeshe manufaa hapa. Muruzi mwacu. Mnaona kwetu no mwanya na kwenyu. Noneho reka dushire muri reality mukuri kugaragara. Wacha tuweke kwa ukweli unaodhihirika. Bitekereze naje mbitekereze. Fikiria nami nifikirie. Utekereze intege nkeya tugiririye mwacu. Fikiria udhaifu tunao huko kwetu. Ubitekereze. Fikiria. Numara utekereze imbaraga tugira hapa. Alafu fikiria pia nguvu ambazo tunazo hapa. Numara utekereze tumanuiza imbaraga tukazigirira hariya mu itorero ryo hasi mu rugo. Alafu fikiria nguvu hizi tuziteremsha tuzipeleke huko nyumbani, kanisa la nyumbani. Aba basore twese. Ha vijana wote. Izi imbaraga mukazimanurira mu. Hizi nguvu mnazishusha huko manyumbani. Iyinga twohura mwese muzigarukanye. Jumapili tukipatana mkiwa mnarudisha na nguvu hizo. Tawohagarikira. Hakuna yule ambaye anaweza kusimamia. Imana yohagarikira. Mungu anaweza kusimamia. Yotanga introduction igatanga na conclusion. Mungu anaweza akaanza alafu anamalizia. Biba biri mu bindi bintu. Kwa maana ipo kwa vitu vingine. Ariko niba. Lakini kama Hallelujah! Tema! Niba kama umwe wa mwacu mmoja wa kwetu akivuga lugha anasema lugha tukanyora n'inzara na tunachunana, tidutegereza umumaro mu itorero na tusingojee manufaa kanisani. Tauhari hampo n'inzara mnachunana naona kayare oya fulani karavuga kundi sikiza ananena kwa ndimi. Bitangaza byaba maajabu ni kama amefanyika. Uyu munsi siku ya leo turareba muhira ariko none harataha, lakini kweli atarudi. Ni igitanga, ni ajabu. Niko kumvinka nihayivuga, ni kama kusikia ngombe ikisema. Niko kumvinka yavuga mwiriwe mwaramutse, ni kama kusikia ngombe inasema asubuhi umetoka kazini. Niko bitangaza, ni hivyo ndivyo inashangaza. Mumuone yanezerewe, muona amefurahi alikuwa lakini hapa ndakanezerwa mu bana ukamwibazaho, mtu anafurahi mkiwa pamoja na unajiuliza ukabona umunezero afite ntabo ndurabona, na unaona furaha ambayo ako nayo hujawahi kuiona tangu uishi naye, kandi nyine mwataha na mkirudi nuko bikaba birarangiye nyine ukaba wabiboneye ino ni nka filime wabonye na imeisha, ni hapa ni kama filamu umeiona hanyuma igatambuka, alafu na filamu hiyo inapita, kile tukaja gusubiza inyuma kuri chano itorero gusuka rebo ko byaje kwa chano ya kanisa uangalie vile imeenda. None dutegereje umumaro muri ubwo buzima. Kwa hivyo tunangojea manufaa katika maisha hayo. Nimureke tumanure igitaramo tuweze kurudisha ushirika mwabasore vijana. Iki nico gihe, hii ndio wakati. Hallelujah! 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 Iki nico gihe, hii ndio wakati. Imana ikeneye izo mbaraga zawe. Mungu anahitaji hizo nguvu zako kugira ngo izikoreshe mu gihe ukizifite, ili azitumie kwa wakati unazo. Hallelujah! Hallelujah! Ubwiza bw'abasore, uzuri wa vijana ni imbaraga zao, fahari zao ni nguvu zao. Ukiri umusore, baada ukiwa kijana, wamaraga iminsi 4 utarya utamu, ulikuwa ukimaliza siku 4 bila kunywa kula, takantu koza muka, bila kugusa kitu kinywani. Ubu nyine umunsi umwe kuva mu gitondo kugeza ku mugoroba, saa hii siku moja kutoka asubuhi mpaka jioni, ni kibazo, ni tatizo. Kubera iki? Kwa nini? Hari imyaka umuntu agera, kuna miaka ambayo mtu akiifikia bikananirana na haiwezekani kuba yo kongera kuyiriza iminsi 3 ili aweze kufunga siku 3 ama 4. Ariko uyu muntu akiri umusore, lakini mtu akiwa kijana bado hari abantu nabonye biwacu hano, kuna watu wa kwetu ambao nimeona hapa mu paruwase ya Ruminuko, parokia yetu, twigeze kuyiriza ubusa, tumewahi kufunga inama y'itorero iratera, kikao cha kanisa kikashiriki, bakora inama yo kuza kudusohora, wakafanya kikao ya kuja kututoa, bahe batekereza ko nta muntu ukiri mu mwuka, wakafikiria hakuna hata mmoja ambaye ana pumzi ya uhai. Watu mu paruwase hapo ni kwetu, parokia kwetu, birananirana batuma kwijimba, wakaweza kutuma hata huko kwa ukuu, Serentandarazi na mkuu akaja, urubanza rura na kukawa na kikao, turashafite imbaraga, tukawaambia bado tuna nguvu, ntabwo muze kuyahurira, pana hamtakuja kufa mahali hapa. Hano habaye ikibazo two kwisobanura hapa, ukiwa na tatizo tutaelezaje? Nyina ndibo byumva byarabarenze, ndiba bishoboye, hawawezi kwa sababu imewapita. Kumva
kumva ngo umuntu amaze iminsi 9 atarya atanywa. Kusikia mtu amaliza siku 9 bila kunywa bila muri iyo myaka yawe se wowe byumva. Kwa hiyo miaka yako unaweza ukaelewa. Hauwezi. Unasikia ni kama ni kujiangamiza. Kujeka kitanzi. Unasikia udhaifu wa mwili unao. Na unasikia haiwezekani kamwe. Mwabahungu n'abakobwa. Vijana na wasichana. Mwabasore. Vijana. Uziko najua hari abantu bagiye gukunguta imbaraga zabo. Kuna watu ambao wako karibu kumalizia nguvu zao. Bataririza iminsi 2. Na hawajafunga hata siku 2. Sek. Hawajafunga kabisa. Ni ukuri pe. Ukweli. Bene wa munsi batangaje ku kanisa. Kama ile siku ametangaza kanisani. Nao bukaja kwira ahushije trisheri nka 3. Na karibu jioni ifike akiwa ameweza kuiba kama mara 3 hivi. Za KDF aziushije nka 2. KDF akiwa amezipisha kama mara 2 hivi. Nirye. Ni kule se. Nifanyeje? Saa 11 ntibwizi. Saa 11 si tayari masaa imeshaenda. Yewe akaza kururi saha kandi aziko zitaragera. Na naleta saa karibu kwa sababu anajua. Akaza yibwira ko bwije kandi aziko ari kare. Na anajiambia imekuwa jioni na imekuwa jioni. Kwa saa 11 ngo buri. Saa 11 imekuwa jioni sana. None wewe udakoreye mafungo muri iyo myaka. Wewe ambao hujafanya mafungo miaka humo. Uzafunga ugeze mu myaka ingapi? Utafunga ukifika miaka ngapi? Uziri ugeze mu myaka ingapi? Utafunga ukifika miaka ngapi? Ikindi cogi. Hii ndio wakati. Muri izo mbaraga za. Kwa hizo nguvu zako. Mumfashe tuzamurira Imana maboko. Inueni mikono kwa Mungu. Hallelujah! 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 Amen! Amen! Muri izi mbaraga z'umusore. Kwa hizo nguvu za ujana. Nico gihimani gukeneye. Ndio wakati Mungu anakuhitaji. Kugira ngo ugire umumaro mwitore. Ili uwe na manufaa kanisani. Muri iyo myaka. Kwa miaka hiyo. Ngiye kubaza abantu ariko batansubiza. Nataka kuuliza watu lakini msinijibu. Mu rubyiruko. Kwa vijana. Timunsubiza. Msinijibu. Wari wamara. Umewahi kumaliza iminsi siku 3. Byibura hayimwe amazi gusa. Ukiwa tu unakunywa maji pekee. Ariko utanywa icyayi lakini hunywi chai na huli mkali. Chele pia hizo vitu zingine. Iminsi 3 wari wayimara. Siku 3 umeshaimaliza. None kwa hivyo niba utarayimara ko ari kubiziranye n'umutima wawe. Kama hujamaliza na unajuana na moyo wako. Uzoyimara giheke. Utaimaliza lini? Basi 2 wari wayimara. Basi 2 umeshamaliza 2. Kuwa mbere bukira. Jumatatu mpaka jioni. Bugacha. Asubuhi. Bukira kuwa 2. Jumanne jioni. Bugacha. Na asubuhi. Niyo minsi 2 masaa 20. Hizo ndizo siku 2. Masaa 24. None. Kwa hivyo. Udutuza gusa tuturege, udutuza tutari kwa mafungo. Vifua ambazo hazina mafungo kweli kweli. Ariko nko turabaza nyine ababyananiye bataraha. Lakini tunauliza wala mshinda. Wewe ushobora kuba mwarabishoboye. Edha mnaweza mkaweza. Ariko hashobora kuba hari umuntu wadukurikirana utarageza iminsi. Lakini edha kuna mtu ambaye anatufuatilia na hajafikisha hata siku 2. Naona masengesho wewe wali wakora naya. Maombi ambayo umewahi kuyafanya ni yapi? Ni kangahe wavuganye n'Imana? Ni mara ngapi umeongea na Mungu? Byibura wamazi iminsi 7 mu masengesho. Angalau siku 7 kwa maombi. Yurya ariko wayusenga. Ukila lakini bado unaomba. Ibindi byose ugerageje kubyiyima. Mengine yote ukijaribu kujinyima. Uhayusenga. Ukiomba. Uhayivuga ngo ma kisema Mungu keneye kukumva. Nahitaji kukusikia. Keneye kumva ijwi ryawe. Nahitaji kusikia sauti lako. Ndi umusore. Mimi ni kijana. Ndi imbere yawe. Nipo mbele zako. Ndi mu gihe cyane. Nipo kwa wakati wangu. Ndagira ngo umenyeshe ico nkwiriye gukora. Nataka unijulishe kile ambacho nafanya. Mbwira ico nkwiriye gukora. Niambie nitakachokifanya. Wali wavugana n'Imana gutyo. Umewahi kuongea na Mungu namna hiyo? None turatuje. Kwa hivyo tumetulia. Turatuje. Tumetulia. Ni ukuri. Ni ukweli. Nta mumaro tuzagira mu itorero. Kuna manufaa tutakayokuwa nayo katika kanisa la Kristo. Mu gihe imbaraga za. Kwa wakati nguvu zetu tutazikoresheje mu gihe cha. Hatuzitumii kwa wakati wetu. Ikini chogi. Hii ndio wakati. Uyu ni wo mugoro. Huu ndio jioni. Imani gukeneye. Mungu anakuhitaji. Imana Mungu higukeneye ejo. Hakuhitaji kesho. Higukeneye ejo bundi. Hakuhitaji kesho yake. Higukeneye none. Anakuhitaji leo. Kuko ejo saha. Kwa maana kesho si pako. Ejo ntituzi bya. Kesho hatujui mambo yake. None niho hari. Leo ndipo kwetu.
hari umwanya waba waratakaje, kuna muda ambao umeupoteza, hari icyo utoba warakoze mu busore bwawe, either kuna kile hujakifanya ujana wako mu itorero ryawe, kwa kanisa lako. Muzi ko hari urubyiruko rwinshi, najua kuna vijana wengi rubayeho rwigana n'abandi mu mashuri, ambao wanakaa wanakisoma na wengine shuleni, cyangwa mu mirimo aho bakorera, ama kwenye kazi ambapo wanafanya, ariko abandi abo bakorana batazi ko ari abakristo, lakini pahali wanafanya na wao hawajui ya kuwa ni wakristo, bakabibwirwa n'ukundi amuhamagaye, anaambiwa ya kuwa mwingine maybe amempigia, tuje kwikanisa, twende kanisani. Iyi minsi yose uri umurokole, hizi siku zote wewe ni mlokole. Uni murokole kandi ndi n'umuririmbyi. Mimi ni mlokole na ni muimbaji. Mu mbaraga z'ubusore bwacu, katika nguvu za ujana wetu, naho niho tugomba kumenyekanishiriza Imana. Hapo ndipo tunafaa kudhihirisha nguvu zetu. Nico gihe dufite ubushobozi bwo kubwira abandi basore tungana bakatwumva. Ndiyo wakati wa kuambia vijana wengine ambao tulika moja numwe mu mimaro tuzagarukaho, ni mojawapo ya manufaa atakayorudia Imana iduhamagariye, Mungu anaituitia gukora, kufanya. Hari umusore twaganiriye ubushize, jana tuliyezungumza hapo, atuye muri Sudani y'Amajepfo, anakaa Sudani Kusini, ni missionary, ni missionary, tarashaka, hajaoa, amaze imyaka 8, amaliza miaka 8. Mu myaka 8 hayavuga ubutumwa, miaka 8 akitangaza injili. Ejo bundi niho yakirije abantu ngiro ni 3 yambwiye, juzi ndipo ameweza kuponya watu 3 kwa miaka 8. Tanzuzi zihaba, hakuna mito, bakodesha imodoka ikaja kuzana amazi, wanakodisha gari kwenda kuleta maji, bakamena mu ngungura na wanaweka kwenye tank, akabarimo babatiriza, umuntu akinjira mu ngungura agahagarara, mtu anakaa kwenye tank anasimama, kumubatiza nyina akicara agasubira agahaguruka, na anakaa sasa majini alafu anasimama. Naramubwiye ngo bamusore, mbe kijana, uragerageje gukoresha imbaraga zawe, umejaribu kuzitumia nguvu zako, uragerageje gukoresha imbaraga, umejaribu kuzitumia. Imyaka 8 uri muri ubwo buta, miaka 8 ukiwa jangwani humo, tarezo hakuna azagera kuri rezo kuwa kane saa 8, anafika kwenye network pahali Alhamisi, nibwo azatega imodoka, ndipo anachukua gari. Nta modoka zihaba, nta moto zihaba, kuna gari, hakuna pikipiki. Ni umushinga wagiyeyo ufasha abamissioneri, ni project ambayo imeenda, kampuni imeenda kiwasaidia baba imodoka wakapa gari moja. kuja kuri rezo ni ugutega imodoka bakagenda, kwenda kwenye network ni kwenda pahali masaha abaze, masaa imehesabiwa, abavugisha wala atakaoongea na wao, na bandi nyine mwanya ukaba mutagasubira, na wengine masaa inaisha alafu anarudi. Ariko afite umutwa, lakini ana mzigo, afite umutwa, ana mzigo, anakaa nk'umuntu wuri indege agera Texas, ni kama mtu aliyepanda ndege akafika Texas, yarashitsi wiwe, amefika kwake, kubera ko yamenye iki imbaraga ze zigomba gukora mu busore bwe, kwa maana amejua kile ambacho nguvu zake zinafaa kufanya kwa ujana wake. Yatsimbuye umuzungu, yule ambaye amemridhi, ambaye ni mzungu, yari umugabo ushaje, alikuwa ni mkongwe, imyaka 25 yahamaze we abura umuntu yemeza numwe, miaka 25 akakosa mtu wa kumpa. Urasenga aravuga ma, akaomba na kusema Mungu, kiwomba umuntu w'umwirabura, uwezi ukanipa mtu ambaye ni mweusi kandi umusore ukiri muto, na kijana ambaye ni mdogo, byibura uzogeza muri iyi myaka ngize, angalau atakafikisha miaka hii kama nimefika, haraho agejeje, akiwa kuna pahali amefikisha, Imana iza kumuha uwo mwene, Mungu akampa sasa huyo ndogo. Imana igutegereje hatandukanye, Mungu anakungojea pahali tofauti, ariko mu gihe wamenye kuri mu gihe cyawe, lakini kwa wakati umejua upo izo mbaraga za nguvu hizo zako, izo mbaraga za hizo nguvu zako, haguruka uko zingana, simama vile zilivyo, haguruka uko zingana, simama hivyo zilivyo. Ni kwa Imana yabwiye Gideon, ndivyo Mungu akamwambia Gideon aravuga ngo Gideon akamwambia Mungu, iwacu kwetu ndi muto, mimi ni mdogo, inzu yacu, nyumba yetu nta kivuze, haina manufaa, nta biturebaho, hakuna kile kinachotuangalia dufite, hatuna hata baka. Imana iramubwira ngo haguruka, Mungu akamwambia simama, hizo mbaraga zawe nguvu hizo zako vile zilivyo, hizo ndizo uzipeleke, izo nke, hizo chache fite uyu mugoro ambazo unazo jioni hii, wa musore, muhungu cyangwa umukobwa, haguruka, wumve harya hakunaniye mu itorero ryo hasi mu rugo, usikie pahali imekushinda hapo kanisa ndogo, urireme na uweze kuliunda, ulishireho na uliweke, wongere usane, alafu tena uweze kujenga upya, wongere usenge,
uombe tena, ongera ushaka imbaraga, tafuta nguvu tena. Tuzahura hejo nejo bundi, tupatane kesho ama kesho yake. Urwego n'indi ntambwe wateye, ukiwa umekifikia kiwango fulani, hari ahandi wageze, ukiwa kuna pahali pengine ibindi wakoze, kuna mengine umefanya, Mungu igukeneye muri iki gihe, anakuhitaji wakati huu. Nimube hasi dusenge. Simameni tuombe. Kuna nguvu ya ajabu kuu katika damu ya Yesu. Kuna nguvu ya ajabu kuu katika damu ya Yesu. Hari imbaraga zigitangaza mu maraso ya Yesu. Hari imbaraga zigitangaza mu maraso ya Yesu. Tekereza ahantu imbaraga zawe, fikiria pale nguvu zako zitaragera kandi zigomba kuhagera, na zijafika na zingefaa kufika. Tekereza ibyo utarakora, fikiria yale ambayo hujafanya. Tekereza ko iminsi yawe ari migufi cyane, fikiria kuwa siku zako ni fupi sana. Ushobora kuzara imyaka myinshi, unaweza ukakaa miaka mingi, ariko iminsi yo kugira imbaraga mu mubiri, lakini siku za kuwa na nguvu mwilini ari mikeya ntuzi bigutegereje imbere. Ikiwa michache ujui kinachokungojea, ariko gira icyo uhindura, lakini weza kubadilisha kitu. Gira umwanzuro ufata, chukua hatua wewe wenyine, wewe peke yako, ku nyungu zawe n'ubwami bw'Imana, kwa faida zako na ufalme wa Mungu. Vuga ngo izi imbaraga zanjye, sema nguvu zangu hizi, hari icyo ngomba gukora, kuna kile nafaa kufanya, hari icyo ngomba kuzikorera, kuna kile nafaa kutumia, ngomba kuzibyaza umusaruro, lazima nizitumie kwa manufaa, ngomba kuba mu bihe byo gusenga, nikae maisha ya kuomba, ngomba gusoma ijambo ry'Imana, some neno la Mungu. Hariho mwene data bapingishije ejo bundi, kuna juzi waliotufunza juzi, hashize imyaka, kwa miaka, namubwira ngo navuge icyanditswe kimwe mu mutwe, nikamwambia sema andiko moja kichwani, ibice n'umurongo nuko kivuga, sura, mstari na vile inasema. Waramuhereza inyana y'ishashi, atampa ngombe nzima, arakibura, akakosa. Nukuri hari abantu batotaha niyo nyana uyu mugoroba, kuna wale ambao hawezi kurudi na ngombe hiyo saa hii, tukayipingira tugashira hangaho inyana y'ishashi, tuiweke hapa ngombe hiyo, twayisubizaho yavuye, tunaweza kuirudisha pale imetoka. Tagice, hakuna sura, ta murongo, hakuna mstari, tuzi ko kivuga, hujui vile inasema. Ano mango ngo tugutegerejeho umumaro, alafu eti tunakungojea manufaa wewe. Nta makuru y'ibyanditswe, huna habari za maandiko wewe. Ngo Biblia iravuga, Biblia inasema wagapfa kaburiwe niho. Yakuzaza muzana imigani ya ushago, muze kubivuga niko birivuga. Mnaleta methali ya huko ushago eti Biblia inasema namna hiyo. Biblia ihari, Biblia ipo, tuyifite, tupo nayo, iri mu matelefoni, ipo kwenye simu, iyi mpapuro tuyitunze, makaratasi tunayo, hacanditswe na kimwe nukuri, hakuna andiko hata moja. Turuvuga tuwe tuvuga, hata saa hii tukisema, wewe umutima urukura mukubwira ko nta kirimo habe na kimwe, moyo unakwambia huna hata kimoja, ariko umutima ni mwiza, lakini moyo ni sawa. Umutima uzuvugira mu ibanga, moyo ambao unazungumza sirini, uhumure, nta muntu ubizi kutakizi, usijali, hakuna mtu ambaye wewe peke yako tu ndiye unajua, ariko nawe utekereza, lakini nawe fikiria muri iyo myaka yawe, kwa miaka hiyo yako, muri izi imbaraga z'ubuso, kwa hizo nguvu zako za ujana. Ngo nta kintu na kimwe pipi, hakuna hata kitu kimoja. Tiwosenga byibura ngo ubwire Imana ngo ma, wezi kuomba Mungu na kumwambia Mungu, ijambo ryawe riratubwira, neno lako linasema muri Yohana, katika Yohana, ngugira kantu vuga, useme jambo moja. Aha, tugiye gusenga, tunataka kuomba. Imana itubabarire, Mungu atusamehe, Imana itubabarire, Mungu atusamehe, Imana idukize intege nke, Mungu atuponye udhaifu. Ubyumve mu mutima wawe no mu mutima wanjye, sikiliza moyoni pako na moyoni pangu.
wumve ko hari intambwe ugomba gutera. Sikia kwa kuna hatua unafaa kuipiga kugira ngo ugire umumaro, ili uwe na manufaa, kugira ngo ugire umumaro, ili uwe na faida. Ni wowe ufata umwanzuro, utakayechukua hatua. Jewe ufata umwanzuro, mimi nitakayechukua hatua. Ugiye usoma umurongo umwe mu gitondo byose hari icyo bitwaye. Kwani ukisoma mstari mmoja ukiamuka kuna shida? Usomye ukiusoma ugiye kuryama hari icyo bitwaye. Ukienda kulala je kuna tatizo? Saa sita wa mwanya ufite telefone, saa zile una simu, usomye hari icyo bitwaye. Ukisoma je kuna tatizo? Ko nuko Biblia warayihoreye pe. Biblia umeiacha kabisa. Wayigize nk'imbogazi. Umeiacha kabisa. Nukwiragira ikishora ikihindura. Umeiachilia kweli. Niza yibika yonyine kamenya aho yaraye, kamenya aho yiriwe. Ndiyo inajiweka na kujua pahali imeshinda, pahali imelala. Bwana Yesu atuhurumie. Amen. Haleluya. Imani tubabarire cyane. Mungu atusamehe sana. Imani tubabarire cyane. Mungu na atusamehe zaidi. Kuba ushobora kuba ufite ubushobozi, kuwa una uwezo bwo kuja kuri WhatsApp, ya kuingia kwa WhatsApp, bwo kuja kuri Facebook, ya kuingia kwa Facebook, Instagram, YouTube, naziya zindi zose, hizo zote za social media uzifitiye umwanya, una muda, uzi no kuzitunganya no kuzireka, na unajua vile kuna kwenda, lakini waburiye umwanya ijambo umemkosea Mungu wakati wa hanyuma, alafu ngo tugutege moyo ni pako, mu bitekerezo bya, mafikira yako, mu mirimo yako, kwa kazi yako, ahuba, pale unakaa, ahuza wirinda, pale unashinda, mu byuzu ukora, kwa yale unafanya, banzu uhareme, kwanza unda hapo, banzu hareme, uunde mahali banzu hubake, upajenge, banzu hashirima, uwaweke Mungu, bindi byose bizatu, mengine yatafuata. Reka dusenge, tatuombe. Umuntu wese abwira Imana, kila mmoja amwambie Mungu kimunaniye, kilicho kushinda, kimugoye, na kilicho kusumbua, kugira ngo agire cyahindukaho, ili aweze kubadilika kwa jambo, hanyuma zabera itorero, alafu awe kwa kanisa manufaa. Tukaza twumva gusa ngo dutahe, tusisikie tu turudi, twumva ariko twige, tusikie lakini tusome. Jewe ngira ico nigera, mimi niweze kujipima, nawe ugira ico uhinduka, nawe uweze kubadilika kwa jambo, ko turaba duteye intambwe nziza uyu tutakuwa tumepiga hatua nzuri. Mana yo kwizerwa no kwiringirwa. Haleluya. Uri imbaraga z'abakwizera. Asandi kuzuvugana n'imitima y'abagushaka, sandi kuzuvugana n'imitima y'abakumva. Jambo ryawe utuganirije uyu mugoro, hari icyo rishobora guhindura, hari icyo rishobora gukora kuri mwene data umwe cyangwa benshi baryumvise, bagize icyo bagabana. Umva ijwi rya buri muntu, umva uko hayavugana, umva uko hayagutakira, umva uko hayaguhamagara. Asandi kuzubera hose icyarimwe, asandi kuzubera hose icyarimwe. Vugana na buri muntu, korana na buri muntu, diringa na buri muntu. Intege nkeze aho byananiranye, hariya byanze, wongereka umusubize mu imbaraga, wongera umuha ibihe byo kuganira n'ijambo ryawe, wongera umuha ibihe byo kuba imbere yawe se. Ovela zabaria krine govili vais handro meride gorgelas.